Poritus Deborma Hai Borok Tangnai, Papa Painai, James Deborma Hai Borok to the Tonka the Kriabukunu importance ya. BJP ni Sakanga Borok Tini punishment manai. MDC so Kabang Maya Kari Painan Bagatini Kok Saika. BJP MDC so BJP ni top district ni leaders so Boni state leaders so Painan Bagatini Sin Kok Saika. Ubagrani Tipramot Hani ideology by Sanamzak leader. Warrior, Keri, Abu Bustortico. Ang Nizi James Deborma Bo, Buskang ni Salo, Hangar Strike Dongnai, Tinang Kogru. Land rights no BJP the Kokti Saba. Land rights no CPM the Kokti Saba, Congress the Tisaba. Sabo Tisa Regional Force. Do you have a attention to the factor Climax Hankai? Fast the Brasabuk Montrey Haisi. Tinang Saidu. Judi over high violence no Joto Borok accept Kajan Guy. Halsao Bahino. Kapangni Takuk Tembuk Song, Tini Ozrao Sung. Haino Hai, Norok Tembuskango. Tiprahastini Tungrumni Haparo. Tabukni E Jorao. Buskango 2026 Songbari Editioni Jongbari Python. Pia. Triprahastini Tungrumni Haparo Tabuk Bobahai. Abahai Ronatino Sung Koglam Salayan Bagitini. Paishok baika sini logi tongo Tipramo thani Sikla bodol ni GS Borom Grang James Deborma Baisung Koglam Salainai Apun bagai norokno puilani simi paithak jara nainen bagai koyo Ga James nono puilano hambai yaparo Blai kya hambai maro dai nai tongnai sini kok pin channel joto khaka ham sini rangsakni khapangni Takuk gok songnobo ang khane hamjakma tei chobani chiba yafar bahai tong na jotono kaham no and susto sorry kaham tai active most importantly tabuk bo je starting o sung je yug jil je tongmani sini samung khlainani same spirit same energy aboni saipano tebo bisi energy sinorok nuknai buskangni salo haisi Ingasung tabuk buskangni tabuk je Tungrumni Haparni Kogono Puila Tanglayan. Right. Sung Nugiman Kakisa Sal Sutang. Tipramot Hanino Kroksa Ozama. Tipramot Hani Puila NGO Purnis Miss Hongsai Samuntangi Fine Shankrak. Politics Deborma the BJP Tangmani. Boni Buta Ramahake Noison Shepan Kabang. 330 family Abahiro approx Amahake Buta Tlangi BJP join. Tamni bagi botokok silsaka je Tipramoto bosak nangye khaijaka dofani bagi samung tanglia political sikhaisinaai oborokno tei norok mothani bisingo eje nang sikla bodolunginai borokni bono naranang je dofa ni bagi samung tangtini bobhai pirok nangni naidi abo to o je iraningo blaike viral choli tongo tei joto borok ni bkhao no kaisa proshno sungmu Tangi hingkai sini brother Poritus Bobo one of the founding member haino khobjago je fru NGOs ni theke borok chengi phailemani bubagra no logirui phailemani tai in fact sukho dukho joto condition tipramothani ups and down joto jagano borok logirekha pia sungbo as a bubagra ni sengkrak ngei jora abo hai rokno nukhangkai Kisa one shukma bokhorogo hayu haisi. Tangai brother Poritus tini bini je nukhung no songsanani bagai dofani bagai kok sanani nei jotono saimono haisi national high political party wo tiprasani rights ni bagai kundino kok saimania. Abo itihase proman khayo ang one by one phainai. Tabu nung nainai di 1972 wo statehood Tripura manu. Right? O 72 ni simi tabuk 2025 Lok Sabha kabang mabar MP Bazobon Riang theke chalo khai nini Dosro Dev theke chalo khai kabang ma angkha haisi Jitendra Chaudhary theke chalo khai nini Revati Tripura theke chalo khai kaisa MP ni sahos tikhlaimania je Lok Sabha illegal immigrants ni bai kok sanani Songkhalogu sungui thanga okokno sanani
right development ni kok sawo kintu development be tamung nai do fayok semaya ga abo high national political party wo do fani khorang tongmani yakari thangmani sinibo kisab bkhawo wansukmani hai nga tabu brother Peritus ni koknon jeneng saka sak nangya engkha bono abage bo thanani baidongkha brother Peritus no jebabe tipra tharok bono ti saka charming khaikya furnace khaikya abo bo sikar khaimani haisi ei tipra motha political party no bono tini dolai district ni youth ni incharge asuk poto kotor podo riri khaisi ei tipra motha rokno bono kabangma constituency wo incharge sanamka ei tipra motha bubagrani leadership baino bono junal chairman sanamka abo to sak nayang nani kogya kaisa junal chairman nani onek boro kok haisi tak sing kabangma youth samung khaine tongu 5 বছর 10 বছর romina himui tinibo kaisa pono potman ya wino bkhabai khainai thui rui khlainai blood and sweat thiklai khlainai tongui tongu boroni bkhawa kok khanayable so ang mone khlayo khoroksa rajniti botabo politician ni kogo always no norok mannai je fru kaisa bodol ya karite kaisa bodol thangkangkai je agini bodol no dusa rupi khlai bororok thangmani sing nuknai and je thasing saka 330 family ba 920 voters singabono teli khlai naikya genuine news no sing connect khai naikya je locality o abo haya aro bare yui sajaka kabang khai sajaka and in fact jaga jaga o thane monfud rogobong ni joining program rogong kha norok khona aro rogobo bari ui sajakmani sing joto details tongo report tongo haisi abo politically mileage nana bagai politically momentum build khaina ni bagai onek somoy jeta ingya mokolo nukjagya abono bari jari ui sawo haisi ang mone khayo sini brother Peritus bo khoroksa dofana hamjaknai dofani bagi samung khainai kuno dino national political party BJP hai je BJP tiprasa hamsathu kuno dino naya je BJP tiprasa rokno sokol monani bagai pura dhondo bed joto proyog khaye shokti saroknai BJP aro bo kuno dino bkhati kigla thangnai thik ase jorao tamoba nukhungni nongkhori thangu busarok কিন্তু লাস্ট দিকে এন্ড অফ দ্য ডে বংনি নগন তাইসে ফিরগু বিনি নক হংকাংখাই তিপ্রা মথাসে হাইসি ব ফিরক নাই সিনি খা পয়তো দङ আরো কোনো দিনও বিনি বখা বাথাগলাক ফলা বাথাগলাক বতাইসে ফাই দফানি বাকি সামুং খাইপাইনে আবো जों মনে খাইও তা নাকি নংতো সাকা যে বিজেপি কোনো দিনও তিপ্রাসানি হামক্রাইনাইয়া আবহাই নরক তিপ্রা মথাসং সাইমানো হাইকেবা মথানি ইউড্রক abono wansugo bichar khayo thinang tamongnai hingke no tamni bagile BJP tiprasaroni kaham naiya dongso sekhaini jarke tamni bagile no sarkaro BJP alliance kai government khakaba blai nangmani proshno tai o proshno jotoni thanino clear bongna naw haisi naidi BJP singno hono BJP by alliance sung BJP by sing alliance singya BJP ঠিক ন তাবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ও বরক চালগই দङ সরকার চালগই দङ মোদি সরকার মোদি 0.3 ফিয়াবা সিনি এলায়েন্স মানে হিংকাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাইসি ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি সয়ং যে হোম মিনিস্টার 150 crore ni হোম মিনিস্টার থানাই লোকসভানি ইলেকশননি ক্যাম্পেইন কুমারঘাট দ বাসাওই বরক ক্লিয়ার খাই সাকা পিকচার ক্লিয়ার খাই সাকা tiprasani rights ni bagai borok step nahaka tiprasani rights ni bagai moharaj je accord sign khaimani abono borok implement khaine ni bagai promise ya farka ang to kok sayabo as a home minister ngi si kok saw BJP ni ngiya home minister of India si kok saw haisi sung abono no jotheshto bkhao patience kai sing na singi tong and baba ise digi nung nuknai BJP political party no tabuk sawi tongo ha nini illegal immigrants rokno detect ma khlainai delete ma khlainai te borno push back khlaima honai je desh ni borok phaikya Bangladesh phanang mano Myanmar phanang mano Pakistan phanang mano Afghanistan phanang mano right ta wan suk jangna khaurasi borok no sawo push back khlainai illegal immigrants
তাই তাই কাইসে দিগি হিংকা বরক ন বরক 2014 31 ডিসেম্বর জরা তংমানি সিটিজেনशिप एमेंडमेंट एक्ट नि मुताबिक 2014 नि 31 डिसेम्बर जरा जे आयें फाथरनि माइनरिटीज फाइनाय रक जैन सिख बुद्धिस्ट हिंदू माइनरिटीज अबहाय फाइनाय रक अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नि बरक न सिटीजेन्स रजाकनाय इंडिया हाकतर किन्तु तिनि सेई डेट न ताइसा हाय न हाय एक्सटेंड खायै ताम खायरखा तिनि बारि रि रजावखा हिंगा आमो एकदिगी नरक साव रहननाय ते कैसे दिगी नरक न नरक बारिरु ओ जे डबल पॉलिटिक्स जे खलाय तंगमानि आबनो किन्तु सारा इंडिया नुगुइ तंग हायसि सुदा आमसक सिमिया नों जे जागाव पूरा इंडिया वो इलेक्शन नङै तंग किन्तु त्रिपुरा सारकनि इलेक्शन गाय बिसि इलेक्शन खायजोंना तंगमानि थानाय 2016 वाव मानि 2016 नि परे 21 बिनि टेन्यूर पाइना खलायो ताक 21 नि सिमी ताक जों 25 कक साइतों 4 बছর लागातार त्रिपुरा सारक देप्राइबिं तंग राइट्स मानिया जागा सुजुग सुबिदा डेवलपमेंट फाइने तंगनि फंडिंग आबो बंदङै तंग तांगै खलायजा गया कोरोना भाइरास तो ताबुं याबले ताबुक तो कुनो एकटा वायलेंसङै माने इमारजेंसी नि केस बयाबले तांगै खलाया जे जागाव पंजाबो बाय इलेक्शन खलायजाक तंग उत्तर प्रदेशो बाय इलेक्शन खलायजाक तंग वाई ओनली इन त्रिपुरा इम्पोज खलायजाक तंग तांगै सिंनो देप्राइब खायजाक तंग प्रश्न तिनि बरकनि थानि सुंमुं हाय तंग जों अबनो बसखांनि सालाव स्टेप नाहारनानि बागै सोंबो कक सालाय तंग डिस्कास खलाय तंग जों जथेस्ट ऑनरेबल होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया नो जों रेसपेक्ट खलायनो तिनोम सुं जरतै साकथारि नासिङै तंग हायसि ओके ताबुक जे नों जे सामानि बीजेपी त्रिपुरासानि गाहाम नाया जों बीजेपी बाय एलायन्सिया नरक जुदि न बीजेपी बाय एलायन्सिया हंकाय तामुनि बागै नरकनि स्टेट ऑफ बीजेपी आईपीएफ टी मथा एलायन्स नरकनि मंत्री खरंनै दङ हंके साजागिया न हंके तो दफानि बागै इंटरेस्ट न हंके तो नरकनि मथानि बिसिंतै जे अबहाके मंत्री तंग तंगमानि दफानि बागै सामु तंके मंत्री याकर फाइमा कमो तामनि बागै आबुंगिया फिया ताबुक जों नुगै मांखा जे आबहाय सावै ताबुक लुकरक साइ दङ लुकरक न बरक थगायका यांके एलायन्सिया हनि सावो यांके बोले न मंत्री परिषद मंत्री खरंनै आसुगै दङ आमो बाहाय फिमु फिर ना निनि आकक ठीक न ताबो सावो एकदिगे जों एलायन्स या आकक साया अलायन्स न किन्तु अलायन्स जों मानि जों तामनि बागै अलायन्स जों मा तो जों बीएससी चेयरमैन दखल खायना बागै अलायन्स जों माया अलायन्स जों मा तो खरक नैनो मंत्री रेडिनि अलायन्स जों माया अलायन्स जों मानि सम्पूर्ण जे ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन खलायजाका थानाय 2 मार्च 2024 आ एकॉर्ड नि बागैसो जों अलायन्स जों एन महाराज बारे बारे वाई बे वाई बोतिनि मीडिया नि बिसकांगो फाइ अकक न साइतो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट if government delays our rights then we will be bound in the days to come to walk out from the government जों गवर्नमेंट नि walk out खायनानि बिसि दिन नांला खायसि we are ready because we are not interested in the government तिनि गवर्नमेंट न फायै सार अनिमेश ठीक आसे मिनिस्टर संखा सिनि सार ब्रिशुकेतु मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंखा त्रिपुरा सानो ताम मानखा राइट त्रिपुरा सा तो कोनो मानियाबले सिनि जे लैंड राइट्स ने तंगमनि आबो लैंड राइट्स मा दमांखा पॉलिटिकल राइट्स तिनि सीट इंक्रीमेंट ने तंगमनि दंखा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट टेबो जों फंड हाइने तंगमनि डायरेक्ट फंडिंग दंखा नो नॉट येट सो इफ गवर्नमेंट जोंनो इग्नोर न खाइ तंगकाय जों कोनो इंटरेस्टेड करि हाइसि बस कांगो जों 2023 वो जेफ्रो इलेक्शन पायो वी वेर इन द ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नंगे सार अनिमेश कक बो साका सावैबो तंगो ताई बसकांगनि सालो जत्तो जे 13 जन एमएलए तंगमानि जत्तनो बुबाग्रानि बिसिंथि कक सालायनो तंगो स्ट्रंग स्टेप जों नाहारनानि बागै थाङै तंगो जुदि दाक्ति सिनि दाबि रखनो रियांके आफुरु जुदि ओ त्रिपुरा हावो अनरेस्ट अंखांकाय it is the BJP political party it is the government of Tripura it is the government of India who will be answerable to the people so are they waiting for those incidents to be happen borok boni bkhawma
kok sane haisi borok to sudo omsik simia Nagaland ekot khairirio Naga peace talk ni bagai arabo khaya Manipur dui bosor romai tini khamlai tongo not yet solved so sung jothesto wan sugui babi uino tini ko uitong 1980 jefru danga nangkha 4 bosor nangkha 1980 Monday haijago massacre ngi danga nangmani pore netrito rui tongnai a time ni borok thangi sini late Indira Gandhi Prime Ministers of India by thang malaikya 4 bosor ni pore 1984 ni 23 August 49 bar amendment ngi je sini Tripura Tribal Area Autonomous District Council ngu 2024 ni 2 March ongkha tini 2025 ni tabuk September ngi tong almost 17-18 months ngi tong yes we have to wait we have to honor the statement of the Home Minister but not beyond our limitations there will be a time where we'll be bound to come out from the government and strongly condemn the decisions of the government haisi Angke tabuk hai suke BJP habang tipra sorang bagi kaham na ya ke motha tipra motha no tipra sani man thaino riya thungui tong hungkai sai bu mani tong khan rok je thungui tong khasung no hne nge tamni la se cholonya nangkhaba tamni bagi kagai phaya he ke ba dofani bagi simino khlai sinai hni khlai mai nyangkhaba boro kebeng jagi tong na di anytime tabuk duita di tong taba kokno sanen thang onek সময় সিনি যে viewers রক অবনো বুঝিনা নি নাও যে কোনো দাবি tabuk tiprasa accord to great tipraland to any xyz dabi bini kaisa particular time tongo a dabi no success khlainani tabang thasingo kisa hindrika 1980 danga angmani pore netrito ri tongnai rok Indira Gandhi be malai 1984 parliament bill pass khlaijago tabuk sungno sawo je tangi norok align sotong si sung respect khai thanai couple of months je ek dui mas sakang honorable home minister be taisha sini bubagra malai kha malai mani pore internally kog rojaka je na obono borok khlainai ga o khlainai hini sai tongmani tabuk sung suddenly September month to parliament to phatse call khai abono bill pass khai rimanani kogya right parliament ni kaisa session tong o session jora sungmana singnai and sung bolte joto tiprasa romana singnai haisi parliament to tabuk duita ordinance tong nini article nini 1 2 3 hinka state o 3 to 1 hinka kai in the Lok Sabha ordinance jari khai kaisa pass khlai rimano je kono bill no kintu a bill no 6 mas ni ontor abono majority borok 273 votes by taisa pass khai rekhangkai a bill implementing nai a bill act ngai thanai haisi tabuk sung obono no wait khai tongu government of India jehetu y borok kog rekha sungno sung patience kai nasing tongo our alliance is not with the state BJP not with the central BJP but with the government of India so being sung o je krantikari movement ni sung jothesto wait ma khainai Indira Gandhi ni time bo to 4 bosor nangkha nangya ingya TNB accord to time nangkha nangya ingya nini Assam rok ni kabang ma demand fulfill khaitini nangya ingya Meghalaya jefru autonomous district council ngo borok statehood ngo approval to time nangkha nangya ingya ngai sung tabuk 17-18 man banyo asik hoirari ingnani kogya home minister jehetu saka bongni kaisa protocol tongo bongni kaisa propaganda tongo abono sung respect remani bisingono right time of wait khaima tongnai ar sini wait khaimani patience level judi lai thakang kai we also have to come out from the government abo jotono ready maharaj saitongu barbar saitongu haisi tabuk lokorong ni phasing to kabang ma comment khayo hai kebo sawi tongota abo hai tabuk election to edc ni chongmari phayo kaba tabuk taisa andolon krakhe khainai ti pramotha haipano tabuk abo hai ke puila 2023 2021 jebabe mothawo maharajana hamjak ma hai tabuk asik hamjaknai krika tag example mothano songsanai founder khoroksa ojama Poritus Deborma hai borok se mothano yakari thangka ar okok busaka
जे बिजेपि मथासे बिजेपि दागारि रह होनाय अबखे बाहायनि वान सुकमु ना आबोरो गोबां मा दुसा रुपि खाइ दङ आबो बाय नायजांनाय को गया ताबो जे सामानि फाउंडर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर तिप्रा मथानि नखरे बीजेपी थांका आबोबो मा नायनि जों बीजेपी नि गोबां मा नखरे फाइमानि एकता टाइमो आईपीएफ तिनि ऑनरेबल एमएलए सिनि धनंजय त्रिपुरा आज बीजेपी आईपीएफ ती गवर्नमेंट याकारि सिनि थाने हाक्या एकता टाइमो निनि करबुक नि एमएलए याकारि सिनि थाने फाक्या एकता टाइमो तिनि नि सिनि सार ब्रिसुकेतु नखरे आरो फाक्या हेवी वेट बीजेपी नि लीडर्स रक फाइट दंखा आबो नखै तामको साया काइसेपनो ना अबा आनि को गया राइट पब्लिक जे सामानि इंगे ताबुक जे साका पब्लिक रक इलेक्शन गाना खा आंदोलन कराक जावखा 2024 तो कुनु इलेक्शन करी आ टाइमो किंतु बिराट बाबे जों आंदोलन खायके हांगार स्ट्राइक बांग्लादेश इश्यूज न तुई थानाय 6-7 मास सिगां इलेक्शन अनेक हाकसाल आबनो तुई फर्स्ट टिप्रा मथा बांग्लादेश नि बाउंड्री ओ थाङै खाक्लाब तगै चिरि खकनाय इ यूथ्स रक आ टाइमो तो इलेक्शन बेखौनो गोदा गरम करी इंगे ओ जे जों मानि आबो जतनो स्क्रिप्टेड प्रश्न सी ओ स्क्रिप्टेड प्रश्न रक साबनि बखरकनि হয়তো না হয় সিপিআইএম হাইরক বড় আবনো কুয়েশন ট্যাকল খাইনে নায় না হয় বিজেপি নি কোর কমিটি সক আবনো কুয়েশন থ্রু খায় না হয় কংগ্রেস পলিটিক্যাল পার্টি বা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি রক তিপ্রাম থানি যে স্ট্রেং ন তেবো উইকেন্ড খাইনে বেগে প্রশ্ন সোংমানিসি কিন্তু জনতা রক না আং সানানি অবনো মুসুঙ বুবাগ্রানো কারে অপশন সাবো তিপ্রা সানি বাগে যদি খাইনে নংকাই ইফ নট बुबाग्रा देन हु सार जितेंद्र चौधरी नो जों एमपी खालायनो रखाबले अनेक पद कतर तंगैन तंहले बिनि गाट्स द तंग साहस द तंग पार्लियामेंट आ टाइम कक सानानि इलिगल इमाइग्रेंट्स नो तुई करै बाजबन रियां अनेक बार एमपी इंखा गाट्स द तंग पार्लियामेंट कक सानानि बागे इलिगल इमाइग्रेंट्स नो तुई नो ताबुक नों सादि ताई साबनो माने इफ नॉट बुबाग्रा देन हु बल लीडर्स नो जों ट्रास्ट खायै बिसास खायै दफानि बागै सामुं खालायनोबा जे बुबाग्रा जेबाबे ताबु पलिटिकली तिप्रा सारक बाक्सा काइसे कुसु याखारि थाङो इलेक्शन फाग्यांखाय जानि जानि चाहिदा पूरण खायनायनि बागै निजिनि मुसुंमानो पूरण खायनो बागै आबो थाङैनो मानु दिल्लीआव जेफोर जों 9 आगस्ट जों दिल्ली पेडल यात्रा रखनो तै आंदोलन खायो जंतर मंतर नरक नुखना जेम्स हांमा नेशनल पीपल पार्टी नि खरकसा वर्किंग प्रेसिडेंट ही वाज आल्सो प्रेजेंट मनमोकी कौन बीजेपी नि नेशनल स्पोक्स पर्सन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनको लीडर्स बो फाइटों इंगे बरक हाई बरक तिनी तिप्रासानी कॉस्ट तिप्रासानी राइट्स नि बागे बुझिवै नॉर्थ ईस्टर्न रीजन न ताइबो सिनी वॉइस नो स्ट्रॉन्ग पुश खाइने नि बागे फाइट होंखाय व्हाई ओनली तिप्रासा आजागाव जों दाउट खाइतों महाराष्ट्र न आंगे तबक नों जे सामानि तबक इ जराव महाराज न कारि अल्टरनेटिव त के बकुरै यस तिप्रासानि बागे नो वन इज देयर हाइसबले ना राइट नरकनो सानाबा महाराष्ट्र न कारे ताक सीपीआईएम सबसे टॉप लीडर तिप्रासानि जितेंद्र चौधरी दं कांग्रेस लीडर्स दं हाँ सुदीप राय बर्मन हाय बंगनी दफानी इंगे ताबु निनी बीजेपी हायो सिनी मानगोनां सिनी सार विकास देबबर्मा दङ हाँ बरक बाय महाराष्ट्र कम्पेयर खायनाय दि कि तिप्रासा जनगण रक बरकनि थ्रुति थांजाक माने नि खादाखाय माने जों पलिटिकल न नरे किसा बखावो जेन्युइन बाबे वान सुगै नायनाय दि ओ फला गदा गसी देयर इज नो वन एक्सेप्ट बुबाग्रा हायसि ताबुक बुबाग्रा न कारि तै केबो तिप्रासा दफानो मोथाङै नु मानजांके जों साइमानो जोंनि लाइबुमा लाइ थांजाक साल एडिसि मानमारक एडिसि मानमानि तो राज परिवारनि हयते कोनो दाबि खायमान्या प्रजारक न आदाय खायक्या हायदिबा आं टाइमिंग से साव टाइमिंग माने नाइदि एकता टाइमो सार एनसी जेफ्रो एस अ लीडर नगे फाइप्रो जों बनन एक्सेप्ट खायु आ टाइम
period bono सबसे heavyweight leaders bono sing support ma khaini ni joto borok support khai ekta time sar bijoy rangkhol 1980 rok ni simi 88 rok jora bono सबसे focus leader ekta time sar nogendro jomatia samosaran tripura songhai borok no सबसे strong leader abo jani jani time phayu haisi o time hongkai bubagrano karei te kuno leaders grei okong sana naimen tanang o time hongka bubagrano karei kuno leaders grei emon time mano salsa teibuk bubagra songkrei furo onyo haimano abo time to time change sungo haisi agi Narendra Modi songni amal ni sai sekang Atul Bihari Vajpayee BJP ni he is the most one of the powerful LK Advani haikya am pore tabuk Narendra Modi bini kaisa time tong Congress of Indira Gandhi faikya nini Rajiv Gandhi faikya nini Manmohan Singh faikya jani jani ekta time tong a web a time borok ni khasuksa borok ni bekhani joto kisu bishas haisi tabukni bishas tabukni khasuksa tabukni joto kisu shokti hingka abo bubagra haisi bini bising teke ti prasa mo thangja gedang manno tabuk je o situation thangja ge manu huninyo sung hazar hazar borok logiri tongo ennu bunu khaisi je babe bubagra national level o sini kokno sawi tongo bini jago onyo party onyo leaders no judi compare khaina khenkai o khorang ase jora sogoi de mangkhumu tini hangrama hai miya kplayingu 23 seat mangkha BPF borok no campaign khai bubagra chubayi borok sungbai taso tong NPP sungbai taso tong monomo kikon leaders hai sungbai taso tong bodu rok ni leaders rok sungbai tas tong mijus rok ni leaders rok sungbai tas tong there are so many leaders tini Maharashtra ni taso kok sai tong haisi judi onyo leader hengka abo khlai de mangkhumu mania so sung wait ma khlainya athro mas bai tamasuk problem mangkha sungje tipra sarok nasing maya nansing mania na haya bele nasing maya public to nasing maya okok saya phiaba norok ni mothani bisingo no chini takok David Murasing bo athramas kai thangka nasini mane chini man thai redi haini choba khaika bele abo to public ni yale norok ni leader rok ni bisingo si nasing maya okok sawi paidal jatra khaika abo ke bawa ke wan andolon to sungte government of pressurize khaine bai khayu Arvind Kejriwal song Lokpal bill jefro 2014 election nangna ni saka Lokpal bills no scrap khanyan bagai nori rnani bagai atai mo boro hunger strike tongkha pressure khaina bagai ma tong BJP o tongino BJP ni Subramaniam song borok andolon khai bongni BJP no ninda janogo haisi party o tongoi party o no borok ninda janogo niti jefur bongni demands leri tongkhangkai am bagai siniti pramothani warrior shock tini prostitute tebo government of pressurize khainani tini ang norok ni bisingti okono sanamo sungo ang niji James Deborma bo bwskang ni salo hunger strike tongnai tini ang kogru judi sino BJP government tebo leri tongkhangkai and hunger strike no dunia ni sobsai democracy o kotor andolon abono karite kotor andolon korikha ei hunger strike no ang tongnani bagai raji tong haisi je babai Mohandas Karamchand Gandhi je purbo andolon khaitong o hingsa andolon ni birudde a time bo hunger strike tong Bhagat Singh jelo hunger strike tong mani sungnuka Netaji Subhash Chandra Bose jelo hunger strike tong mani sungnuka Arvind Kejriwal hunger strike rukpal binno tongnan bai tongkha Sonam Wangchuk tini hunger strike tongui tongu tini Srila Mulla jepro Andhra Pradesh ni Telangana create khayangui tongo bawano din hunger strike tong phole last dige mar khanable tini irom je tini Sharmila Manipur ni hunger strike tong haisi so BJP government thik time juri riangkai ang tongnai hunger strike haisi ang tini ang saka yes tongnai hunger strike je nangmani democracy o aboni moteno sung andolon khai sung thangnai haisi pedal yatra 2500 kilometer himka history sikya bororok tini joto lekhawoi Delhi ni borokok saitong Punjab ni borokok saitong Bihar ni borokok saitong tini BC election khaije ge ange sung Supreme Court porjonto petition file ma khaika last dige sara India ni borok nukha ti prasarok no bahike deprive khaitong Supreme Court last dige baidyo nge statement ma rakha 7 October borok taise rai renai haise so
doglam kuno dino jotto digi clue sungi thangya bondong thangya democracy wo B.R. Ambedkar songhai Mohandas Karamchand Gandhi songhai Nehru Gandhi songhai Sardar Vallabhbhai Patel songhai Nini Chandrasekhar Azad songhai Bhagat Singh songhai o deshno o hano naithok kai sajoknani bagai independent ni bagai borok chobak khaikya tini system bini tong haisi nung ekdigi joto institution nung close khairkha tai kaisa digi bisar ni raimana ni bagi doglam tong je nangmani doglamo thangi sing togui nai eke tabuk political bukhakte tabuk kaisa sobato man thaini bagi sobato tongono phiaba tai khaksa phasing hingke tam nugui man je Tripura wo বিশেষ kai nung busio nung Simon Osabu saka je village committee election ja ADC amsaini village committee ni bisingo Tripura saro amsayo bisi kabangko belai ke chasarara rang puisa krei samung homung krei phiaba mothani hapang 2021 lukoro bobagrana hamjagi सरकार तुबिरो फैया फियाबा बोबाग्रा ताबुगले सुनो चिनि द फारनो चारनाय खारनाय मथानाय फियाबा ताबुक बो मुंसा सामु हुमुंक्रै रां फैसा क्रै केके नगन माइरं क्रै नरनि न हापां मथानि हापां तामनि बागै अब हायंगा नांगा तो मुंनो द फानानो हामजागै दङ द फानानो मुथांगा निके तामनि बागै ताबुक सामु हुमुंक्रै एडिसिओ मुंसा लुकरनि बागै सामु तांजागिया नाइदि tabo edition kok jehetu sakabono ma sasinai boro rokno kaisa wrong perception mind sungno strike he danani chaito je edition sorkaro kuti kuti rang tong hne bul 1971-72 o Meghalaya High State agi autonomous district council tongmani bongni autonomous district council bai mathangjak mani hne statehood sani borok statehood dabi khlai nakha Mizoram statehood dabi sane statehood dabi mankha tini Tripura motha judi ADCO no asik fan tong hungkai ADC no joto kisu law and orders no control khaiman hungkai ADC no joto kisu Tripura sani rights no fulfill khaiman no aspiration no fulfill khaiman hungkai sung 1984 o mani si thang hangkai why we are demanding against separate state greater Tripura land ai ang sanai nini a proshno no je tongmani phono abo bai phono je tongma bai je khlaimani jotheshto khlaijagi tong nung ana sadi ang barbar taise ma sawo education department one of the most important department in the TTADC area not only in the TTADC throughout the entire world education is one of the most important do you know education department edition busuk rang phai yearly per annum 1.2 crore Matra 1.2 crore. Koita school tong 1633 1633 ta school tongo. O 1633 school no jodi 1.2 crore by divide kake 7448 taka. Nung tabuk media blai norok saimano noni thani message tongo. Source of information tong 7448 taka rang by kuno school no develop khaide mano bosoro. Mana mano mania. Ga bahake lukurok saitong je orang phaiman biang thang PWD department para o lama kane khani 990 km saitong ADC area bisingo koi kuti rang hai matro 3 kuti rang hai I 3 kuti rang bai judi highway hai jagano sramnan thakai 1 km sinamania normal kaham route sinamnani 1 km o 1 crore thang matro 3 km sinamano a rang bai develop bhaying nai Bangalore hai jagao kaisa highway sanamnam 5000 crore CAG report rogo onko khayu a 5000 crore by 3 koটি no jodi compare khakengkai 2000 bosor naw kaisa highway sanamnani I ADC ni rang bai develop bungi de mano bahai ke saka je rang koti hojak ne ICAT 24-25 lakh se phayu culture no bahai ke development khainai I 25 lakh ba kaisa borok Ambani songhai Gonta wo sabai siwo sungnoka bosor kaisani unko enam mo sunoru develop maya science and technology sini sar ononto rang sikri ga o depriving tongma bagino tini 125 ni bisingo strengthen khainen bagi sung sanai tong o je tripartite accord obono TTADC no strength khainani land rights ni power suno runani
economics development no tebo growth khlainani political rights no tebo strengthen khainani seat bari mani bisingte representative bari mani bisingte language no ti sing tebo phanmanani obono blei tabuk nung do একদিকে সুমান শুনাই যত বড় ন্যাশনাল পার্টি ও নংখর থাঙ্গা রিজনাল কখনো সাব কক সাসিনাই দাবিনো সাবতি সাসিনাই ই ল্যান্ড রাইটস নো বিজেপি দা ককটি সাবা ই ল্যান্ড রাইটস নো সিপিএম দা ককটি সাবা কংগ্রেস দা তি সাবা সাবো তিসা রিজনাল ফোর্স রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি আঞ্চলিক মাইন্ডেড বড় রক্তি সামা বাগিনো টিটিএডিসি আগি 1984 ও আঞ্চলিক বড় ককটি সামা বাগিনো 1988 ও তিনটা সিট বিজয় রাংখল সানি বিসিংতি বাড়িও ও বড় রক্তি সামানি বাগিনো তিনি সং এয়ারপোর্ট হাই মানো ই বড় রককটি সামা বাগিনো এনআইটিও রিজার্ভেশন মানো ন্যাশনাল পার্টি তি সাউইয়া Angke tabuk edisi amsai roko je जों थासिं सलायमानि बगसो tabuk kami amsai roko lukurok ni obahai rang pusa kerai bial ngi tongbawo nungleni ni mokolo kedeklai nang abro bobahai ke wansuk bobahai nini blai ke dukhu nang haisi kami amsai roko thangkangkai বড় রকনি থানি তিনি কষ্টkai চানানি tongo khana haijra khayang ma saya তিনি মুয়া ফাयै গান্দ্रै নাইতুগৈ থা বলং খুরৈ মানি ফালমা বাই খাতা কলম বংনি বসানো পাইরেনানি শুরুসে চুগিয়া tabuk bo bobagrani hapang to mibo বুবাগ্রানি হাপাং বলতে এডিসি হাপাং আবো আং থাসিংনো সাকা থকলা আর কোনো গ্রৈ ফান আবো বড় রক সাইমানো তিনি আবনি বাগিনো সোং নাই দङो অনেক সময় মিডিয়ানি বিসিংতি সাইমাই হাইছি সাকা আংকা বড় আবনো তেবো উত্তেজনা খায়ে এই জেমস দেববর্মা কমিউনিয়ন কক সাকা 2028 যদি ফ্যাক্টর ক্লাইমা খাংকাই ফার্স্ট টিপ্রাস মুখ্যমন্ত্রী নাই হাইছি তিনি আং সাইরো abuda target na hai to টার্গেট আবনিয়া দফানি সামুংনো সাকসেস খাইনানি বাগৈ আই বাই রাইট লেফট আপস ডাউন যে খাইনে তমন সিং খাই থানে হাইছি তেলেঙ্গানা যেফুর মানফুরো কে চন্দ্রশেখর রাও কি মুখ্যমন্ত্রী ইংনানি বাগি তেলেঙ্গানা স্টেট সানবা খলাইকিয়া বরক বংনি দফানি বাই খলাইকিয়া 12 জন এমপি সাসপেন্ড খাইজাখা রেডি মা তংনাই সিং বাহাইছি 12 জন এমপি সাসপেন্ড খাই পার্লামেন্ট মস সালাইকে মস কম কইয়া 5 জন বরক দালাম সাকানি সাকনো কেরোসিন রুই হর খাमै থৈমানি বসুং নুক খাইছি অনেক কিছু আন্দোলন খাইমা পরে তিনি তেলেঙ্গানা 2014 মার খাইছি angke tabuk nang to politik khaima ba political khaima ba yang thango kami amsai no ko bo khosono hampe skurgo silaisino obab ngi tongmani jawa nang bobahai ke feeling ang bobai khaina musung asuk je obab ngi tongmani chin bor bigra ni sai bigra khangrang jagna जों आबनो ताबुक अनेक समय तामुंबा इलेक्शन फाइक्यांकाय नेशनल पार्टी हाई कतर पार्टी रो फेक प्रमिस खायु रां 5-10 हजार याफारो स्कीम तितिखलाय चिकन याफारो आमसक बाय जों कुनु दिनो आबो हंगा टेम्परारि नि बागै जास्ट खलायमानिसि जों नायो पार्मानेंट सल्यूशन इ पार्मानेंट सल्यूशन बुफुरंनाय जेफुर सिनि राइट्स माननाय ताबुक रियां सिनि सरि ब्रो रत्न তিনি শরণার্থী সুনামই নিজিন হাওন তনি তনজাখা প্রায় 23 বছর বরগ্ন কষ্ট ভুক্ত ভুগি খাইছি ও ভুগি মানি পরে লাস্ট দিকে বর্ণ পার্মানেন্ট সলিউশন রেখা মহারাষ্ট্রনি নেতৃত্বে আন্দোলন খাইয়ে হোম মিনিস্টার অনারেবল হোম মিনিস্টার হাইয়ে বিনি স্বয়ং কব হাইছি তিনি আংতাম সানা নাই যে কোন আন্দোলন নং রমিনাদি এক্স ওয়াই জেড যে কোন আন্দোলন একটা টাইমও এনআইটি নি রিজার্ভেশন সিট মাত্র 60% সাইমন নরক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি যে আগরতলা 60% আন্দোলন খাই 31% খাইকা আন্দোলন সব খাই ই আগরতলা ও বিল্ডিং কতর তংই তংনাই বংনি বসারক আন্দোলন খায়া অফিসার্স টিসেস অফিসার্স রক আন্দোলন খায়া ইয়েস সাবো আন্দোলন খাই পারও গান্ধিরি তাनै চানাই পারাও চিবুক সুকজাগৈ মুয়া ফাই চানাই
ই পারাও হাইজরা খাই থা বলং নুতুকি চানাই বরকনো আন্দোলন খাইও আন্দোলন খাইমানি উপভোগ সাবনা সাবো আবনি ফলসা এই টিসেস অফিসার রকনি বুসলা রক এই আইএস অফিসার নি বুসলা রক নাগরতলা দালাম কত কত তঙি তংনাই বংনি বুসলা রক ন তিনি এনআইটি ও এডমিশন নাওই দं borok hai borok tini baksa sawi tongo tibo asugoi tipra sarok thoki jaka tipra sarong ko jaka judi a taimo i borok nijini kamcheli kisik nijini bkhano jotheshto yapari khaya hangai tini bongni busarok reservation o poridaman kumu tabung nang tamu khlaina musung aba hai ja a kre busarok no a bigra rok no bo bahai ke nang abono sungsawo wait ma khainai permanent solution bagi wait ma khainai आंदोलन मा खाइनाय आंदोलन खायावै कुनु दाबि सोंनो निनि नेशनल गवर्नमेंट रक सिनि सेंट्रल गवर्नमेंट रक कुनु दिनो याफारि रिया आंदोलन खायि क्लाइमानि परे सक्सेस संगे सोंमाननाय ताबुक तिप्रा सानि थानि कुनु राइट्स करि सों अबनो सल्व खाइनानि सल्यूशन खाइनानि एबोनि बागिना आंदोलन खाइ दं ओ जागाव पॉलिटिक्स खायि काइसेते काइसेनो किसिलै काइसेते काइसेनो हामिया सानानि जरा सकपायाकु abo kubuni dofarok ni bagi ingi manu but not for the Tiprasa people for Tiprasa sini bagi tak thansangnani ek mod ke samung khainani pal box ke khainani and abo media rok ni bo blai important rules rong haisi media sara sung kunu dina a phan abo pusogoi mania media rok ni bo important rule tong media rok bo sei direction o Tiprasa no sogrenan bagi ma khlaine haisi angke om hai jarawo tabuk je kobangma tak to election mo kasui phaika uru muru nanglaikha kobangma jagao chung nugoibo mano je bwskangni osani jarawo kobangma program ri baglai tin roko bulai toklai rok ngi tonglai marok abrungno tuile nung bobo hai nini youth ni bwkhakte nung tam sanamuso abo blai khe chaya je kunu borok khlaitu je kunu bodol khaitu abo blai khe chaya haisi Tripura hai kaisa shanti shringkhola jagao o jagao peace sungma khlainai tongthok kaham obahai politics sung develop ma khainai adapt ma khainai haisi je jaga west bengal bulai toklai ngo bihar bulai toklai ngo punjab ngo abo hai politics no srungi sung komani chaya neighbor country je Ghana ni desh Bangladesh hai rogo tini nungnu khana Sheikh Hasina ni government no approve khai nori ri mani bulai toklai Nepal nukhona englai tongmani ka abo hai je hingsa rajniti no khaya kaino sawo and je hingsa khaine boro abo political flex namoi mileage nawo political flex ni opoman se khayo borok ni kuno niti kri borok ni kuno ideology kri borok dofano somaj no any time o bolongo khiklai rimano bipodo khiklai rimano abo hai violence no sung totally reject ma khaine haise angke chung to nugui mankha aba ke kobangma jaga ono mothani bwkhakte yasi surjagoi tongmani idaningo hejamara ongkha patimung mandayo ongkha abono tuike nung borokni phasingo BJP ni bwkhakte mothano no yasi surui tongmani aboke boba haike nung abono sanai tak ang thasingo sawo je kunu political party kaisa mileage mana bai dusaropi khai tak Tipramotha is the second largest political party in the state of Tripura right now haisi BJP ni 32 33 MLS sini tongo 13 ta second largest party এই second largest party no tini je babe joto kisu fan proyog khayei sini bumung na hamya khainani public no hoirani sanamnani abo hai chesta chalok jogi tong ang sakable mandai ni usukangni je 23 tarik September ni case no je boro condolence engei bini mama ni condolence no samung khlaiei phungni simi horjora khlai tongo abo hai borok ni bumung porjonto kesor jaka last digi BJP ni netrito ri tongnai rok ang personal phone kokma saka oro mande PS ni usibe kokma saka borok ma gosika krei kintu bumung riru nga abo tamo naima ba tong kesang tongoi tongnai ereng borok no nung tangai false allegation ri tomong samong nung police kati khati khari ri ton borno tangai court kasari o lai suruna ni nai tong na Tipramotha se aba hai tong kesang no sabaina ne bagai khai tongo thasing je nung sama hai romna di Bangladesh ongkha Bangladesh patimung ongkha Nepal ongkha ta sunom wang sukno romjaka aba hai
Manipuraw ngui tongo obo hai kabangma jaga ngui tongo hangkangke abo Tripura bo daw ma hayung no nangke bobo hai wansuk am hake borok je ingidri tongmani abo phirok mung bahini Judi obo hai violence no sung joto borok accept khakyang kai salsa obo hai no ngnai ga abo jate tang thu abo no sungnayo santipurno babe democracy bo kabangma way tong kabangma lama tong tak jemon pedal yatra khlaikya jemon ang sakang hunger strike tongnai jemon any andolon ni form ni bisingti singo dabi rok no sung dokholma khainai violence bai mohara sakable violence bai nongnani hingkai joto borok tini silaiti no nongkholai khumu right ingya so sung democratic way bai sungma himnai democratic system bai sungma konai haisi tauge obo hake kabangma kamiyam serogo mothani bukhago khadu jagai tongbaika taburok nadi example poritu sai abole busuk impact like no mi bisingo bobo hake busuk impact like buskango to tongbari 2026 edition is naidi abo ang mone khayo kuno impact klaya tai hingkai poritus deborma hai borok thangnai phabo phainai James deborma hai borok to da tongka da kri abo kuno importance ya dofani bagai hani bagai tini sungkri hingkangkai khana bokri hingkangkai any borok phai andolon no krantikari borok phaine no phaine haisi norok abo bo nugui tongo maje uram no sinoro joining khai tongma bo nugui tongo haisi borok tini bo tatsu tongoi tongo sung saya BJP ni sakangka borok tini punishment manai MDC so kabangma yakari phaine bagi tini kok sai tong BJP MDC so BJP ni top district ni leaders rok boni state leaders rok phainani bagi tini sungbai kok sawi tong ekta time o thangka BJP o thangbai ke borok kintu thanga aro kha bathagya dofani kok saimania jatini kok saimania tiprasani kok saimania nongkhori phainani bagi borok tini kok dukni bisingti kringi tong abo hongkai nukjagya haisi kha baya borok borongso khate bo srai singo je borok thanai ba thangnai no personal gain ni bagai personal interest ni bagai kintu ang thajing sakable andolonkari hingkai janta roksi khayo upobuk sabo khai hingkai u SEO asugui tongnai rokse upobuk khayo kintu tabo hingkai singamtiya jantani bukhak jantani sanamjak jantani je bukhani kok abo baino singma thangnai haisi nangje tabuk thajing saka je omo haike kabangma BJP bukhangni bo फाइनेन बागी रेडी yes रेडी नि तong के ang ta constituency se sairi manu bo constituency ni MDC sing फाइनेन बागी kok salai tong kintu sakanga bongni bo problem nai am baga ang saya haisi nge oro jeng obahaino फाइनेन ino ngi tong hangang ke tabo grom na de kebo borok ke obo dawan su je jeng motho thangaibo motho se thansa kri kha motan borok bo ongkri tabo ongkri tongka motan borok se ongkri BJP phai tong nge tamo thansa kri bagi de borok oba ke asuk je intagal joga khai tong kono openly duk jage bo khai thansa nok hungo walai mani joto jagan tong nung BJP ni state government no sinung wan sunai gedi biplop debe manik samal mili ablaha congress o wan sunai gedi bo khai pamona bo joto saimanu media rok norok tai saimanu kaham kai tini abo khulam khului ke sana nangya bongni internal ni bisingti chair rok khitalai walai mani norok no tisai kana right congress o daga chopang lai walai lai mani norok no mati saka ekta time o CPIM o melar mato choblai bulai mani norok no ti sakana nijini nukhongka walai kaijangei bahamjek bwsajek bihik bwsa kaklai tongo u buini nukhong noka yesi suru kisasa kha koilai mani no abo hai khlaina ningke jothesto senior oro ungko tongo ar ngi mano personal interest ni bagai bororok yang thangai mano haisi kintu satcha borok dofani bagai khainai borok hingkai bo ancholik party ono tongnai ancholik party ono bo bini bisas tongnai te ancholik party ni bisingtinyo sung itihaso proman ruo je sung success ngi phaimani haisi angke takisa ko tabuk tipra motha je songsa pro tipra motha bubagran bisingtui je motha songsa mani yagulo kabangma INPT hai kabangma regional party ni jotonon thumui no bo party songsa ka tipra motha phia
मथानि बिसिंगो बुबाग्रानि तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी बाय सनामजाक लीडर है के वारियर करै मन आबो बुसजरति को फाटारनि बोलते न ताबो आईएमपीटी नि तो बुखा वो आईपीएफ नि थाक्या अमा किसि सनामजाक किंतु बा महाराजानि सय तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी नि तै सनामजाक लीडर रक दै ना आबो किन्तु बुल महाराज खाबो जतनी न महाराज bo IPF yes politically ni sao kintu maharaj politically bo maharaj no IPF tini bo maharaj no BJP ni bo maharaj no TSP ni maharaj no INPT ni maharaj no NCT ni bo maharaj no haisi ideology obongkha thansa sini ideology no thansa nga o thansa ni ideology wo INPT ni kagui bo haikya TSP ni kagui bo haikya NCT ni kagui bo haikya गोबांमा पलिटिकल पार्टी नि कागैनो तिनि थानसाङै एकता जागाव नुखुं खापायमानि ओ थानसा अबो तामनि इंटरेस्ट नि बागै अमुक फनानो एमएलए टिकेट दोननानि समुक फनानो एमडीसी टिकेट दोननानि आबोनि थानसाया ओ थानसा अंकाय दफानो फियकनानि बागै लामा रनानि बागै सिहायसि नंगे तबो अबो हाय जराव तबो जे पॉलिटिकली जे थानसानि दं थासिन कक बजर पाइथा सुमसिना आबोनि जे तबो बीजेपी नि बखाते फाइना हनि तंग माने अब के नरो ताम नि बागै आसे गया है के बा बुप्रो नुगै मान नाय गाबो लुकुरक नि बसकांगो फांग फांग जे आईपीटी नि एमडीसी रक मथाव फाइमानि जतनि न काइसा टाइम दंगो आ टाइम फाग्यांगै जों जतन फुनुकनाय तै नुकजाकनाय तै नरक आगिबो नुखना गोबांमा एमएलएस रक या कारै सिनि मथाव फाइमानि ताबुबो गोबांमा एमडीसी रक ताच दंगो सोंबाय बरक बसकांनि साल फाइनाय जों महाराष्ट्रनि जे नेतृत्व महाराष्ट्रनि लीडरशिप पयट खलायो बिनि जे सामुं बिनि जे नाहारमुं आबो सालसा तिप्रा सानो फियकनाय ताबो अलरेडी लामा चलि दङ स्टेप चलिबुइ दङ आबो बसकांनि सालो आ लामानि बिसिंथिं तिप्रा सारो यक्समा मानाय हायसि अंके बेलाय बेलाय के हामबाय नों निनि जरा गाहाम चनो रमानि बागै अंके खापांनि ताकुक ताइ बुकुक सं नरक खनावै मान खना चिनी जेम्स देबरमा सिक्ला नि बेलाय krung bo salsa norok no ang sanani mochungo national media rok bo tipra sa dofani bagai obahake khorang ti sajak bo tini tipra mothani GS ngai dofani bagai samung tangai dong phiaba chung or khanai mankha gobang ma MDC BJP ni MDC mothao phainani obahai internal tongo phiaba chung bupru nugui manno simon ya angke te bai bai sang angke James Deborma dofani bagai बसकांनि सालो हांगार स्ट्राइक तंनायनि बागै टिआर इंजाक नै बो चिनि कैमरा बसकांगो साका फियाबा जों बबाहाय मुभमेन्ट नुगै माननो ताबु गोसोंसिया जरानो कक सानाय खाजानि ताकुक ताइ बुकुक सं नरक खालगै नाय तंमाने बागै तिनि सिजरतै चिनि ताकुक जेम्स बाय कक सालायमानि आसु जरतनि जतननो हामबाय।